Jangmi poni phai sir kebarni Assam Assembly kilik lapen aruni phai player ni ang theke paklangar ni kapangda. Bangsuri phoso se garo kha etum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangaphan karcho pon. Duarbaguri Digital News Forum kising ke padopon. Karbi Anglong Live adaba birtang ton pen arjupanik tha. Non malom racharia song atoma mithanga song ka chapahai ji aphan rada dung ke patebok hangjo hanghai aporahut Election Commission of India tihek pen ECI hin pen Assam Assembly kilik aporani kapangdak pon. Election Commission of India hin pen thereponi phaikhre phorni methanga sahem conference holalong pherangkya mai padopon. Chief Election Commissioner Gyanes Kumar hin pen ka chapam phupon bangso pherangkya mayalong non kewangji Assam Assembly kilik arni pangdak pon tanglo. Chief Election Commissioner Gyanes Kumar hin pen ki pangdak pona tengki kewangji jangmi poni phai sir keparni Assam Assembly kilik mate date of poll pangdak pon. Labenan parta date of issue of gazette notification lake thereni phai kretrok last date for making nomination thereni phai incorrectly scrutiny of nomination thereni phai incorrectly last date for the withdrawal of candidate thereni phai incorrect ro kiligarni jangmi poni phai circle lapen aphai kalakha mate date of counting lake arumi phai clear ni abangke angthek paklang ponpu Assam angkang pialong kadukawe long pharoi sira incorrectly assembly constituency do lasong bong kadukawe long suri thongkebra isira pharoplira trokner kebra trok polling station ang bongpen rong sopi angkang polling station long suri ke thomra pharo troksira troksi kebra pho lapen long suri ingkora troksira pharo trokra crazy polling station aphai nangklang Lason Thoksi, Karbi Anglong, West Karbi Anglong angkang along, palongpho assembly kilik ang hoyalong, kaprek asong atum pen, mithang a candidate pangdak pontanglo. Bonta non ke chari bom BJP rachari asong hin penabangke, non puanta candidate pangdak pon pilang. Kedamtang aporahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangaphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin ben kethan pon atingke thereni phai kretroxiani pangdak pon popusi ningje pon lasi Karbi Anglong ara tumabangke BJP pen racharia song pen komada phansi ticket iponji mapusi chonghong prongsi dolo where the chief electoral officers from those countries has participated recently. Commission had review visits to all these 5 states/UT and met all the officers, as I had mentioned earlier, including our foot soldiers, that is our booth level officers. Clear directions have been issued to all the enforcement agencies, nearly 24 of them, that elections in these states and UT shall be inducement free and violence free. Directions have been issued to the collectors and the SPs that they have to act with complete impartiality and enforce the rule of law. The observers which will be visiting the states, their details should be made public, and any fake news on social media should be strictly monitored and necessary action taken. Shall we move to the poll shilling announcements now? Next. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. News report Karbi Anglong Live.
West Karbi Anglong bitung rengthama constituency ka parlo bitung pathua klamalong there chiklo ni phai kriplear ni Karbi Anglong Garo Union atum pen patu priponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan karcho ajame ka paman pon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong arlo along Pregjam adim kaching thura sai ke claim pon padolo lapen bitung rengthama constituency arlo tami Karbi Anglong Autonomous Council CM Ronghang pen aptokano kiduk kilak arara tuma phan kaching thora warsai pf lo lapen cm rong hang pen non gewangji mla kilegalong thudunang ji po high command pen ketoya lam bithong reng thama arara tumati garo arat atum ajulong pen aning karong pen bangsuri phosose arara tum Karbi Anglong Autonomous Council cm Dr. Tuliram Ronghang aphan garo poho pen ghonta hini ra minute likebra phosose apor an archopo Bangso jai mekalong bithong reng thama arat ajakiding kloipen akar I Rongkhang Reserve Forest along lepata longnang jipu akemang ningkan troksike bra phopi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen hemtun surike thomra tharohini ra pho atuma phan long lepata aki joy pen ron pon la pen West Karbi Anglong arat ration card kelong lelang atuma phan tami akimi ration card pipon thujipu CM Ronghang sanghu pen kache chakating pen West Karbi Anglong arada phan kadukawe pak surikep sose ration card ron pon thu la pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang tami aning kang sampen MLA kilik haidet lote bithong reng thama constituency arada phan panongsi ke ongdong kaching thorawar sai pipon thu jipu tami lamchak chipi pon thu bangso jai megalong alhi sa paman peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang bithong reng thama mondol amaipu Tarzan Langthasa board chairman Nitulal Hasnu VDC chairman Ramson Rongpi Menmiji Lambs chairman Vidya Teron lapen kaprek BJP aphan kaching honarat lapen bang suritrok supe araratu chitongpu asi nili long le potana piji pola so claim pipen non claim pilong lo dakedo garo det kali garo dado Karbi dado di masa do dakedo anatuma phange pini long le pota pilo long le pota ang ton silong lap lo laso dakedo an lapen laso pamalai si pachingbar si isi ration card kelong le tum an la West Karbi Anglong nili chaklo ration card long le tum an ge ration card na piaji pateng bensi hola kape ke apply chokli ma tum phan an ge pini ko ration card bang suri kep apurial tum phan ron pondo pinda ke bang kre pharmacy ponolo sita bang room pet pen West Karbi Anglong district do an pen bang suri kep a family tum phan kai apply an tum man ke ration card pini ron pondo long le pota bang ke pitor kiman ase 3,205 atum bhanne people pinong lage joy pota News report Karbi Anglong live Kidamtang niphai kreplear ni kohora soil conservation IB along Duarbaguri Digital News Forum amahang kapathek pon Labang somai ada por phai khreinia por ben pangcheng ponsi Duarbaguri Digital News Forum ki singji aphan chingki chingwai padu ponlo Labang sohut Digital News Forum Central Committee atumpen aluhia mana peng pen kachitong dun kongchun bang nathan ronghang dunmai phu sopen terang bokajan subdivision Digital News Forum amai phu kleng dun terang Finance Secretary Lawrence Lekthe Francis Crow Ministry of Information Broadcasting Government of India lapen Dhoram terang atumpen kicheng lokpenangan ke thegiding atum chetong dun rinti Duarbaguri Digital News Forum akija ponji aphan arpu ka chepek pon hot selection mate kangwai padopon pen maipu rangsina be dun maipu joysing teron kongchun bang rajesh teron dun kongchun bang risaning ti dihin rimbang rovelson rongpi atumpen arpu dengpon Duarbaguri Digital News Forum kupi apotsi amahang pathek onlang kok mapulote non malom akai laki digital akai asonsi ajaralong tami kachelar pon asonsi thekponlo lasonsi non Duarbaguri alongta Duarbaguri Digital News Forum amahang pathek ponang kok atheke lahenlo
Lapen halapu Digital News Forum Central Committee Kongchun bang nathan rong hangpen kaning jepon ki Duar Bagori Digital News Forum along ki claim apherang ki atum akido ki sungdo antame kacharab dun ji aphanami chisik dinglo Lapen Central Committee pensetame ajab dun thipo pasi kaning je padopon तो पिनी लद्दाख कोहरा सोयलाई बिलों दौर बगरी डिजिटल न्यूज़ फोरम किसेंग अजाय में किसी तुम पमान पल्लो अपन के लद्दाख कदो कभी बांगफो कमिटी सेंग पल्लो प्रेसिडेंट abang के रंगसिना बे वाइस प्रेसिडेंट abang के जॉयसिंग तेरों Secretary bangke General Secretary bangke Rajesh Teron ke Finance Secretary bangke Robinson Rongpi Assistant Secretary bang mamute Risan inti kasi kado we bangpo committee seng ponlo apen kopi possibly tumla Duar Baguri Digital News Forum ke seng nang ko malam ti banggela lo ke damtang penang angbong Digital News Forum ba digital platform long diklaim apherang Aprang se Central Pen ke bang Digital News Forum la pen dak District Pen che tongdun Digital News Forum ati hai tum tali ni tum Duar Baguri Digital News Forum hin chalang tum fan suri kurang tu la pen tum ning arong pen alang tum fan denglo asipini bang ni tum arji ding klui pen Duar Baguri along sta me Digital News Forum seng vek nang ji pola so ki mang pen ini anbani tum ki kichun no pola pini bani tum hai isi army ge the pada pini bang ke isi milestone asan ti chiman pollo asinon ki bang ji army pen bang ke pini pen bang ke ni tum samila Digital News Forum apothak ya ki pang tang ponji apan si ni tum anu pins tani kachi se kondolo pen la Digital News Forum pen joksi Duar Baguri ang kanglong kidu kisung pen chenglok ladak kiram nang dia son long ans tani ni tum along pins tani kirap ki pali ji phansi ni tum kachi se kondolo la pen la Duar Bagri Digital News Forum apa ke ni tu sarkar aphan ki pasini ke ni nok tak itu News Report Karbi Anglong Live Lakhain kora trok Duar Bagri MSC constituency under Hanboka Sartheteron arong mekar anpartame Duar Bagri Press Club Finance Secretary Robinson Kiling ahem wopong hini chojuna se karklipon lason se pirthe muni datum pregjam adhorom se ke kroidolo lapen adling adhorom le kroisita me arna maphan ke kardom kardi akinang sot binong lapen aron barim ke kroyatum ke karkli ka phejo pensi arna mani chepame ponpon lason thak se Robinson Kilingta Arnam Arni Chepami Ponji Aphan Borkan Lapen Osomar Atuma Phan Kitok Kilang Pen Kichinglo Arnam Arni Along Ahejumi Chahangpon Lasi Penang An Mate Pining An Ke Wopong Hini An Kichoklo Lapen Kurusar Longki Kiling Borwa Kethe Sarsing Kiling Lapen Borwa So Bapu Kiling Atum Pen Bangso Achujun Arkli Pon Pen Womud wokan sedami mesen posi kurusara tumpe thanpom laben ke labangso achujun along nangkacharabdun laki Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi Daithor Bid Officer Lawrence Phangcho Duar Baguri Press Club Office Secretary Edwardson Crow Duar Baguri Press Club Maipu Rajasteron Gobiningti Daithor Kekangadong Lam Society Secretary Pradip Kiling Rajiv Kiling Jonad rong hang pen ki chenglok pen nangan bang pho bang phiatum chirap chitudun renti laben ke arm gachitong pinso phai bang pharoi sira trokebra phola pen arlo so phai bang pharoi sira phokebra kithom an pen pangrum pet pen kadukawe pen bang pharo ge thomra trokne kep an anu chitong pon pen hormai kachitong laki pharoi sira se kep an hormai chitong pon pen halloween pen ke bang atum sitami chitong Office Secretary Edwardson Crow alang di sitami nakachirap duntu alwi be cluben kaching honne Duar Bagri Press Club long kaching honne
Presiden sa Raja Steron sitame nililong lason Karbi man kido mapla pak kripho lapuson nga cirap dundo lapen lason kaprek nga cirap dundo pik nilila lakaun ini dak guru sa bangando Nilitum dado kabe nili hansi kunsar polo ke borba nili sepo molo borba rapu nili dun ke banglo amen satu la ingji lo so pili la hai to man kipi kichodeng ke ala to ani ngadong kami bo lan ke nilitum halan te fan injiralo susu pili fan inut leke injiralo leke kadam kelingpi susu pili jang sarpu akli mang phar nang chitong duna tum phan an sitame nilihin benke thangta pitamu we sitame arnam abu apun pula mehek ipak pakwe sitame kichur rablong lapen ani arbi nang chintu dun nang chipadu duna potsi nang litum doan prisoi yang penceng lok sarpu akli mang phar tumhantan nibi jujuna ahem pi ahin denta lanang litum kan suri ningat long kadon pi pajiri News Report, Karbi Anglong Live. Tang te pinia da babirta ki lapan si kang ton poniklo.